Today, our topic is about personal introduction. Please stay until the end of this video because I will put some exercises there to see if you have learned something from our topic for today. If you are talking in a formal manner, you can say, "Ano imo ngalan?" Or in a casual way, "Ano ngalan mo?" Ano imo ngalan? Ano ngalan mo? Ako si Christine. Ako si Christine. Ano ngalan mo? Ako si Christine. If you are talking in a formal manner, you can say, "Kumusta ka?" Or in a casual manner, "Musta ka?" Maayo man, salamat. Maayo man, salamat. Kumusta ka? Maayo man, salamat. Diin ka Gaistar? Taga diin ka? Diin ka Gaistar? Taga diin ka? Gaistar ako sa Iloilo. Taga Iloilo ako. Gaistar ako sa Iloilo. Taga Iloilo ako. Diin ka Gaistar? Gaistar ako sa Iloilo. Diin ka Halin? Diin ka Halin? Halin ako sa Manila. Halin ako sa Manila. Diin ka Halin? Halin ako sa Manila. Mga palangga, you can practice here to check if you have learned something from our lesson number 3. Mga palangga, thank you for watching. Our next topic is about numbers. How to count numbers in Hiligaynon. So please don't forget to subscribe, like, and hit the bell button for you to be notified on the next videos that I will be uploaded. Salamat, kid!